When I see you have received, trust me. Arakwakiriye murakanya. Cyane kamwe kejo bundi kejo. Oh yeah. Njewe nubu ndagafite. Warakamaza kejo. Oya. Tugabane. Ngaho se muri imiti. Nta kibazo kabisa. Umva. Ngiye ndagucungira umutekano. Ndaba bodyguard wa Zoxy. Urabona bodyguard wa Davido. Ubugiye kuba bodyguard kubera ko you have received konyine. Okay, nta kibazo. Ikibazo kimeze gutya rero sasa. Uraburi wagiye kureba match. Mashina nabihindura. Wabihinduye. Money, if I catch you. Wanakwambia eti pesa ni kila kitu. Pesa ni kila kitu. Amafaranga ni byose kabisa. Ava peace muri Uganda, uruva umuririmbyi, uruva. Ngo she has been praying and fasting for a big bum bum. Come on. Akuragira ngo I don't know why these Ugandans have normalized BBL. Literally everyone now is in a competition. Ufite BBL irusha yundi. Ikibuno kinini. Okay, ikibuno ni kimwe no gukoresha nyine bakora BBL. Ariko iyo BBL bayikora ikibuno. Kwasa kwari iki hari Brazilian body what? Ni ibibuno byo muri Brazil. Sai dunia ina mambo kweli. Ubungubu hariho guhangana umuntu ufite nyashi muri Uganda ku buryo buri umwese harimo kujya muri iyo hospital bad black yagiyemo nabo kugira ngo baba bage. Come on. Nabo babahereze nyashi. Hariya bad yavuyemo uno munsi. Yavuyemo uyu munsi. Ariko still ari cyafite ibibazo byo kwicara. Umugongo wose uracyakomeye. Ntabwo yicara ntabwo. Ngo agomba kumera kuriya aryamishije inda for something like yavuze 3 weeks. Ibaze wallahi. Aticarira ikibuno cy'ikugira Come on. Yoga gute? Baramwoza after abanasi kubera ikibuno. Yes, bakanamukorera massage wallahi kugira ngo iriya 360 iriya liposuction bamukoreye mu mugongo bavanamo ibinure kugira ngo byose bici. Hanyuma se bigafasha iki byo bintu? Nyash, men love nyash. Hanyuma se bagabo namwe mbabaze. Nyash tuzikoresha iki twebwe bagabo? Ni mwebwe mugiye gutuma abakobwa hano biyica kubera ngo nyash. Turicara n'abakobwa ubu nazo gusa nimana natekereza gukora BBL. None ko banyanze nice. Warayikoze harya? I am very single. I am nyashless. Urumva? I don't even know how to do this. Udatuma manura your mic. Ngo you are what? I am nyashless. Come on. Kaine Rugaba. Muri weekend twaramubonye ari hano mu gihugu Yarahamaze iminsi myinshi. Yagiranye ibihe byiza n'umukuru w'igihugu. Hari byinshi cyane bagiye baganira. And nabonye abantu benshi bari kugaruka ku rugendo rwe bavuga bati aza mu Rwanda every year kandi yaraje ariko the good thing urabona bamutembereza infrastructures zacu barimo kubaka urabona yagiye no kuri ya tapi yacu iri hafi ya golf of course yagiye muri golf urumva then bamwereka ibitaro byitiriwe umwami Faisal urumva bamwereka progress bigezeho ibiki that means we araza buri mwaka akavuga se uru Rwanda nsize gutya ndasanga rumeze gute agasanga buri kanya hari ikintu tugeze bakora iki niriye bange bakoresha bagasanga mu gihe dukora nka community akavuga let me try it in the other side ijyani wacu and surprisingly the community work introduced in the Uganda urumva umuganda barawitabiriye ejo bundi nabonye baragukoranye imbaraga nyinshi ku buryo umva n'abamotari bafashe imikubuzo njye nabonye banakora ibaza gukoropa kaburimbo ninuza nitorosho of course habamo kakano ko kuvuga ngo nurugomo ariko mu rukore mwahatunganye kabisa they really did it bawubahirije amasaha nkuko bababwiye kuko hari aka video nabonye ko abanyamahanga urabona nk'ukuntu twaba dufitemo abatera nkunga mu bihugu bimeze gutyo then barabahagarika abarabahinde bari ku mamoto yabo baravuga ngo stop mugenda mukora umuganda mwebwe you also have to do this ahubwo muri Uganda none ubu bari kubikora neza cyane kurusha twebwe hano mu Rwanda kubera ko mu Rwanda ntabwo ari twese tujya mu muganda sinabikubwiye hari abakire benshi babiryamiye hari abantu tuzabadukira don't worry rimwe nzakora hano ku muganda nabonye hari imidugudu ibaca mande y'ibihumbi 10 bitanu at least ibyo bihumbi 10 birahereza babandi none abakora nabushake nibo bakabikora you get what I mean imbaraga nyinshi right so if Kaine Rugaba General Muhozi aza hano koko
kugira ngo akopere ibyo u Rwanda the sister country rukora every rurimo day. gukora. Yeah. I think he's doing a great For job. real, Yes. for real. Nubwo babigizemo nyuma y'umuganda, guess what, aba mama bahuriye mu mihanda bakina za saye mabigibigi Ariko abaganda ni vibe wallahi natwe tujye dukora ku kantu ku muganda hano mu Rwanda. Over iyi ni Capital FM. The rhythm that never stops. Capital FM. Fresh hits for Kigali.